In mintu soikia po abang pu rusim pen raikom saiki rideng kacing nang. Wothalang so driver station sa tumpen trupak pen zikarli tang dibendro pangcho pan kachiki mopon. Ihum L2 registration number NL07F77830 along pen Raki Hormuke Longpon. Karbi Longri Abirta tumpen keduga chorok toka jok jilai hawar along indu dabang bu aron repen resim ki bihmat resim kangtang methanga sai hebalong ke cibipu Longri Abirta tumpen joy pen birta kalong ponsi mathijong ni pai clearly ani difu police station ke parlo jilai forest gate ajung heralong kedu mintu soikia hemalong ki ke krugdum asai kedeng pon hoj ebong .32 pistol lapen amuke reng muni longpon asai kedeng pon hoj nahit charisma APS deputy SP TSU Junti Mujumdar SPP Jente Deloy Lapen Difu Station Long Kidore Kom Sakhi tum Cherap Chitudun sila bang suasai pachun pom বিশেষ ইনফরমেশন আমার স্পেশাল ইনফরমেশন সিক্রেট ইনফরমেশনৰ ভিত্তিত মিন্টু শইকীয়া নামৰ মানুহৰ এই ল'ৰাজনৰ হাতত আৰ্মছ ফৰেষ্ট গেট দিলাজি ফৰেষ্ট গেটৰ তেখেতৰ ঘৰত আৰ্মছ আছে বুলি গম পোৱাত আমি ওলাই গ'লো মই ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ তাৰপিছত DSP মেম হেডকোৱাৰ্টাৰ নাহিদ কৰিশ্মা মেম গৈছে আৰু TOPIC জুন্তি মজুমদাৰ ছাৰ গৈছে আৰু আমাৰ ষ্টাফ গৈ মেলি এইটো আজি .32 mm পিষ্টল এটা পাইছোঁ আৰু এটা মেগজিন .32 পিষ্টলৰ মেগজিন হয় আৰু দুটা লাইভ এমুনিশ্যন .32 mm আৰু বেলেগ কিবা পাইছে তেওঁৰ ঘৰত ক'ৰ পৰা আহিল তেখেতে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আফটাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি নিশ্চয় গম পাম এতিয়ালৈকে একো স্বীকাৰ কৰা নাই ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে গতিকে পিছত এইটো গম পাম Nizang Karbing Long Wothalang Su Police Station ke parlu pondang kang Wothalang Su Krom Pri Stoka to Baralong kedam tang mathijong ni pai creatum anigang sam por pai poraj tima por malong pen karlitang dibendro pangcho pans Wothalang Su driver stations lap pendang lock penang anara tum chitodun si karlitang dibendro pangcho amhoralong milur kai ponsi karlitang dibendro pangcho pan chikimo sai deng pong Karlilang dibendro pangcho alangli ke inu dabang phu auradur ke mesena bang phulapan alangli bangki data mobile cuek chora bang phu bansi hem ridusam alang chubuche pon bomlo lapusora por hud alangli ko pai kelang nu pena jok alangli la bang so pir theben chu pon angkoklo lasila so puthak sami karlilang dibendro pangcho alam kia phudak sami sodak pen akang sailong wek nang ji puse alangli tumpen puthot ke hang pon thu Lapan Karlilang dibendro pangcho ahem asor mate as umar bang pitu lasila tumma pan sami prabjin ben KCC atumpen kirapa jirvek nang ji pusa alang li tumpen ki puthot ke hang panchu lapan Karlilang dibendro pangcho pant hok kang sai pipe tik alang li tu labang soket song abang alang tumdeng pon bomji puta puthot pachini pontu Hongkrom pen longki rongpi Karbi Longri Abirta ore ride lapar asite oning ka nang jui atheke kedam tang bang tum भाड़ा के हांग पन मासी भाड़ा हांग पन लो लांगली बांग के दुनजुल है अमत हला दाक ला पुसन सी पदुन लक कांग हुआ केस ला पुसन सी हदाक बांग पदुन लक लो मासी ला ड्राइवर बांग थांग ची ने को मा दाक ले रॉक सी अलांग बांग के मेक यांग लट पुसन पुलिस तुम सी अलांग फान कांग थुर जुल पुसन मासी lang soduk sam yang adim ta ala singdoloi along marong sodum si alang fan police tempat ulukunci police thana teman berta ke pi matsi ada ulukunci police temang si ada nebdon check lo matsi dak wathalang so driver tu ma wathalang so gari penak pasi ladak senang transfer ladak one dead lo dak one dead pena phit ladak rong ke theng ke chokre lo ni ko pilo ni ke chini nda lo matsi dak pen jail ke pon dead pen 30 minute baksi dolo pun minute hongke baksi dolo pun ada amat ada pun dead pen ke kisu bang secret la pusan jido seta ladak wathalang so medical check up ladak ke normal lo seta hadak pon dead phila jail long 30 minute hongke do dead pen ke kisu secret masih la tum kisu da serious obusita akai lo bang pon pedalo civil hospital hamden si pon lo seta hadak bang ke
uneda masih alangli bang civoy julu Nanti alangli, hala alangli kapamot. muheta ahem palik lo mat bihek lang somar jinso me ning duk me nil tum ke tek long ben me kri bu prop lo tapi nil tum institution na hin ben tame asap suet ningkang sampen pejir dang lo sang ebek lapen poisa ta sapsu pejir dam lo lasi nil tum sarkar hin pan ke tuning ri de alang li tum pan compensation ke pelong ji lapen akhirap ki pg lahaya somar pan komat sinon ke lang ba alang li driver gari cuek jot pensi apisu aso cepang reng lo lasi non alang li tum komat ke lang alang ma labang so ke nil tum institution na hin pen sarkar pan masih em tum pan ke tuning ri alang tum pan akhirap ki pg pan si tuning ri lo pena sumar bang kli pamotikang pinso bahini allo so bahini bihek hak lah Alangli rong non ke dupam me kodang. rong par ro dak rizap Tang te alang linon cewa yu lagi komasi kicok te senang lipdam. nili kecok ci bang pudam lo put kamat hateng te polis unda kecok ci do mapu lapan kecok ci do kok lo pusita lapan ke heng cok pen apran armuder an ke claim te dan ngi polo nila tum institution nahin aku putar kecining ritula fully investigation kuri pamin ngi ladak alang tum kopia posip answer da pran armory dat ma labang ke nil tum da investigation kuri pamin ngi pusin tum kecik ding tum kecining rilo siam yam tum khanta Tang te Karbi Longri Abirta konsep penyong se kupine akirap pipe nang litum kaje song son padu nili tum kachisong padu tukok lip padu nangkok po jong si akirap long lip pula tangon te langsung alo ning do ka cepak lang nang ko kalam the bangla pohelo patumi dik apor malom hala dak nilitum boithalang so tata mobile driver station along alangli jiten ro phangcho alangli apa bawe pin adai awi pin pen alangli chongdat chot amunit gari cho solai chot pen selangli apiso aso panchepang rangilo lapen lasuar ni bangke koson pelone langli ta ako pai tagelang no lo amasi bhara hang pon lo bahala so bhara kidu na joine alangli haladak bhara ka hang pon tumbang ko son one ke klema bang la na bang chinin de lo sitam alangli bhara ki dun pen haladak ki sung che tong nang kok lo lapen haladak alangli tum law and order atuma kanghu pusi bondai pon lo la so kanghu buka bondai pon pen haladak ulukun chia output salong pon de lo haladak ejo bi lo hadak ke chok ke theng pen lo ajo ta ke chulong long lo ne ki jun long le lo ne lapen haladak dak boithalang so area gari pena potsi ulukun chi ben dak nang transfer lo boithalang so lo ladak ejo bi kok lo ladak ta ki bita ko son lo ne ka do ko public tum chini dunde am ta ki pipe lo ne han ta ki pipe lo ne lang ta ki pipe lo ne ladak pen hamren pothai tu lo lapen hadak hamren jail along kele pen alang litum law and order atum nang thana tengke amena sigi thi pusipu mege jang lo mosuri kachi hingamat amena masigi thi pusipu sita nili tum driver station ben ke jong da me bangke amena le koson sigi thi po lake amena legi thi kali lapen la bangso a phang cho sang ho apran ke dam jo along ke Assam police mate law and order atum ta adai do pusinil tum jongpon thipji lapen laso apang cho sangho apran ke dam nangko apran ke dam juya along bangke karbiang long arat aphanta hamphang asong doan aphanta ni lichuning ri lo karbi lo charli asong pendang lo lapen karbiang lo tomas council kachari apu atum sitame asap sop adai do punili pudamia bangke athema ladak ilitum area long ili atai avipin me sapran dam nang julo lasi labangso apang cho sangho ahe masora tum apan ke nili ka chuning rija bangke kera piwek nangji lapen law and order tum apan lapen laso pang cho sangho apan apran ke ta po justice long weg nahi lapen competition da piwek nahi lapen jongsi laso apa nangko ka justice jongsi long le pulodang de nili tum arni ka prek sita menil tum chesong ponang kokji chesong ponang kokji athi malake alangli adai ave pin ben se apran ke damna lasi laso puthak sinili tum dak pini dak kado kove tata mobile pupelo kado kove auto kado kove driver session an chingru pet pensinil tum dak press meet dolo ning duk chipek langlo lasi kewang jilang aporta lason
driver tumpan thang akes ave pin pen kape bon lok abang ke nili tum men tuni ta chicha une lasi mo ke bang jilang e prang ki me je phang si nili tum kai ta kenang ji lasi la bang so pili da kadok ave driver station atum pen nili tum dak pili ninduk chepeklang lo lasi mo ke bang jilang anita nili tum ki me je phang si nili tum kam claim po nahi kusi law and order atum hana chuni rilo lapen Karbi Anglong autonomous council ahin aphanta nili hin pen kadok nili hin kalilo kadok ave driver station penta chuni riglo lasi prabjin pen autonomous council pen alangli la phangcho sangho ahema soraphan kerap pajir regni ate alangli osomata bikraila pinso bahini aluso bahini आज आओ सोमाटा अजर वेलांग लसीला तुम कोसोन सिनो कचिपांग रंग थे कोमा लसीनोन प्राप्जिन पेन पेना दिख सितामे अलांगली तुम दाग बोथालांग सो सितामे सांग मते दाली सितामे जेरसोवेत सितामे अलांगली तुम फान कप के थोन दाम जे फांसी नीली हिन पेन चुनिंग रिगलो लाबांगसो गाड़ी फान रिजर्व के हांग कोन को बांके नीली तुम दाग ड्राइवर हिन पे कचिनी दोन बांके इदेन बारिया सोर पुसिपु amat agari ke karya kono bangke sing dulu ya long si hang pon lo lapen la jitu la non kacewoi ju ya bangcho sangu bangke ada ya ve uwe ka tumbang police tumbang si arju ji dal kroi kri dal tumalam kang uwe ka tum ke hang pon ve ka tum tahala dak ningje lo je nitum si bharana ke hang laphan ke jitu la driver ke thang adu save nitum bahara nang hang sinang kidum chot pesala dak mata nitum clear alam long ponlo puthoi phisi tamme ladak asap sup nang ke lang ni buda punang kokpo ili tum phan lasi laso nang ke lang ni ajoni salang li appa ba vipin aphanta ke chok chesi jong pon dera ajoni sinon apran dam nang kolo Binglong rekom saki tum ben kiduga chorok tok chok ong du rakhi biha klem bang lapen rakhi homus tamin ne beng nang ponlong lo lason thak thak si mathi jong ni kai khri clear ni ipu police station ke parlo dhonsuri ranga pahara habar halong pen dimapur not pen ke bang pom ihum auto registration number NL07F77830 along ka kruk du boma husami sabon hom thom long pon lapen la su sabon hom long somi heroines mate rakhi a hormu thong kepra trok sian agram long pon la soraki hormu hiti kular alongke tangka sikalak sira poke bana dordo jibu selang ni tumpen pachini ponchu la soraki hormu pen kacheneng cik abang pu folkont ali lapen fidul islam lapen bangnis tami la bangke noga asor besi raikom saki tumpen pachini ponchu সংবাদৰ পৰা আমি গম পাইছিলো যে ৰঙা পাহাৰৰ ফালেদি ডিমাপুৰৰ পৰা সন্দেহযুক্ত হিৰোইন ট্ৰান্সপৰ্ট হ'ব বুলি আৰু আমি তথালিকে এটা টিম তালে ৰাওনা হলো আৰু ৰঙা পাহাৰৰ ওচৰৰ সাইডিং এৰিয়াটোত তাতে এখন নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা অটো আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰিলো অটোখনৰ নম্বৰটো হৈছে NL07F77830 সেই অটোখনত দুজন ব্যক্তি আহিছিল সেই ব্যক্তি দুজনক আমি উইটনেছৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ বডি সাৰ্চ কৰা হল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি তিনটা সাবুনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰোইন ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটো আপোনাৰ 37 গ্ৰাম হয় মাৰ্কেটত তাৰ মূল্য 2.5 লাখ টকা মান হ'ব তারপর আনিছিল আনি পেলাই ধনসি রাস্তা দি হয়তো তেওঁলোকে ডিফুট কাবাক দিলে হতেন তেনেকুৱা তেওঁলোকে যত্নবান কৰিছিল আমি এটো তদন্ত আৰম্ভ কৰিছো তদন্তৰ শেষত আমি গম পাম তালে কাক দিব হৈছে এজনৰ নাম হৈছে ফুৰকান আলী তেওঁৰ নগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী তেওঁৰ ঘৰ আৰু আনজনৰ নাম হৈছে আসাদুল ইছলাম তেওঁৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱৰ কামপুৰত হয় তেওঁলোকৰ